Personal nga nibisita dinhi sa Sugbo ang kanhe Vice Presidente Leni Robredo aron magpasalamat sa tanang mga Sugboanon nga misuporta og kampanya niya panahon sa 2022 presidential elections. Mao kini ang unang higayon nga mibalik si Robredo sa Sugbo human sa resulta sa piniliay sa miaging tuig. I hope this is just the beginning. Sana yung election na yun lang yung active practice. Diba? Practice for bigger things to come. Basta ako, ang mapapromise ko sa inyo, I will continue the fight. With all of you. Papatuloy lang tayo ang lahat. Of course, to everyone. Kahit yung mga wala po dito, paabot sa amin yung pasasalamat. Pero I am so happy to see all of you. Thank you for the love. Thank you for making us feel na kahit natalo kami sa Cebu, panalo pa din kami. Because of all of you. Dakong kalipay ang nabati sa mga Cebuano supporters ni Robredo, ilabi na sa iyang pagtambong sa Angat Bahayanihan gathering karong adlawa Hulyo 22 dinhi sa syudad sa Sugbo. Pipilapod ka mga political leaders ug Cebuano businessmen ang nipakita sa ilang suporta sa maong kalihukan. Lakip niini ang presidente sa University of Cebu nga si Atty. Augusto Go ug ang kanhi Vice Gobernador sa probinsya sa Sugbo Agnes Magpale. So it's a reunion of some sort that all her supporters were here to hear her talk. So I'm happy to meet her also. We're very grateful that the Vice President gave us time. Our President gave us time. The Cebuanos need this well, but you can see the warmth is still there, di ba? Na it's a reiteration of, that we're still behind the causa. Usasab sa mga katuyuan sa pagbisita ni Robredo dinhi sa Sugbo, ang mas mapalano pa sa katawhan ang mahitungod sa 𝗃𝗏𝗃𝗃 Foundation, usa ka non-government organization nga tuyong mahimong labing dakong volunteer network sa Pilipinas. The Cebu campaign was very vibrant. Maraming tao talagang lumabas at marami talagang nagbigay ng sarili nilang resources, their own effort, and it was good to see everybody again. So si Ma'am naman, si Attorney Leni was here to talk about Angat Buhay, the Angat Buhay projects, and many of the groups here have also converted from volunteer groups in the campaign to become mga Angat Buhay affiliated institutions. No? So the goal of Angat Buhay is to be the largest volunteer network in the Philippines, and I think coming from the response ng mga volunteers dito, mukhang maganda rin yung response ng mga tao na gusto pa rin tumulong sa mga communities nila. Ang tanang volunteers from election na agihapon, ready to support, ready to ignite kung sa mga plano in the future. Like us from Angat Cebu BPO, after the election, majumin na human. Like, we continue, we do more outreach, and right now we are already a NGO. So, dili namin ka ng organization lang. So, or NGO namin to help these kids graduating to do like outreach program, career developments, and how to ace job interviews. Ang Vice Governor sa probinsya sa Sugbo, Hilario Junjun David III, may padayag sa pagsuporta o pagsalig sa mga plano sa Angat Buhay Foundation. Ako mismo, I am convinced sa programa niya, sa kining mga charity work niya, mga anti-poverty program. Kitinuod man yun, di man yun maabtan tanas gobyerno. So there is this NGO, kining Angat Buhay karon, doing its share po of enhancing, of uplifting the lives of poor. Sanglit maukini ang unang higayon nga nibisita sa Sugbo ang kanhe Vice Presidente human sa eleksyon sa niaging tuig aron makikinabi sa mga nisuporta niya, hugot nga pagpasalamat ang gipadayag sa mga supporters gikan sa nagkadaiyang volunteer groups dinhi sa Sugbo. We're so thankful for former Vice President Leni for coming here to thank the volunteers. This is a very, very special for us kay kanang we've worked a lot to be a part of the volunteerism in sa iyang campaign. So this is a very, very like heartwarming moment for us. Kaningan higit siya namo and thank you. We may have mourned, but then we move on. But then this one is the sign to move forward. So yeah, we are very thankful po. Malipayon kay ko grabe na ko ka-overwhelmed na happy ko nga gibisita kita ni former Vice President Leni Robredo sa iyang speech kanina, like my heart is melting so much. I'm happy and
oh my God, I'm so overwhelmed, but daghan kayong salamat gyud, as in like Vice President Leni really is mothering, as in like slay. Kini si Queenie Joligon alang sa My TV Cebu.